Chung and Chungs television zone above Goita, Tony Way asai Matiubu Zengru Najaku Banjana Timito local Delhi Chamche, the People's Chronicle, the Tamelong Times, the PHAOMEI Kani di Cham Dong Kabisume Cham Megoina Kang Pa Indalone, Cham Dambanabamai, GAIKHANGTHUANLIU PHAOMEI. Railiang Mitong Kabisume Cham, Chief Minister and Biren Singh Rina Naga Mai CSO Kagoiti Hai, Manipur Kauchuzang Mai Pungong Dakang Hai, in Kalawu to Najenghoina Sakante. Deputy CLP Tong Leader K. Ranjan Rina Center to Sue and for Sukang Sakante. Luan Chu in the Jakutang my Senior Women's National Football Championship called Manipur in Tamil Nadu the 2-1 Kongamlo na semi-finals Bukante. Luan Rexanay na Tachat Tang my Santosh Trophy ko hai Manipur le Kashmir Tali ko 1-1 ko draw Takante. Manipur ko zati kanai ka ko conflict naiba mai ko hai billionaire Elon Musk tong Starlink device militant kunun ko impange to the security forces rina claim sukane. Daulanai lautuan tay Ashufi Rovena Ground punana mai nam Sanapati District ko Chief Minister and Biren Singh rina Rovena ni 2024 to mai ngai tay lan patlokante. Manipur Pradesh Congress Committee MPCC tong leader Nungoi Rina Dolanai tay Manipur tong Governor Lakshman Prasad Acharya ta Raj Bhawan ko guang ariulokante. Gat nighting zing kong badai zing ko tay Mumbai kay dai tin ko Coast Navy tong speedboat rina passenger pung may ferry boat ta saukante kumagan pai khat na rudung may rung tay in kante ko tay gan ru da kathum tay kante gan rek saku to ring ba me to na cham ko hilowe. Daulanai tingsanai tingzin Nagaland Thangorina kay may bolero camper akad namtiram le Phelong ka ko Tausem subdivision ko accident pat kawrina tingkumru na bungo daw may akad thai kante kumagam paday ro kabiu bameto na cham ko hilowe. Security forces rina Starlink satellite internet device Imphal East District ko December 13 nung search operation takay megan ko nimlaw kantong nge Starlink satellite antenna ka ni router tay Imphal East District tong kay Rao Kunaw area ko rina impang kantong nge tuna cham ko hilawe. Manipur Congress tong President Kesha Megachandra rina Daulanai tay One Nation One Poll bill hay unconstitutional day kani mansay goy kang genglak ni may bill day to the sakante. Kamasina may goy na kang tingnay lamni pa indalo ni asay gan bu zengru na chaku tong cheng mitong cheng high 25 degrees Celsius to 12 degrees Celsius 9 na bame na imig rina 5:57 AM to 4:31 PM 9 na bame gan ko muang le na inaye zimbang muang ray naye to na hilawe kuma atuan gan bu zeng chui tong cheng mitong cheng high 25 degrees Celsius to 13 degrees Celsius 9 na bame zao na bame high Chung and Chungs television tong gabi sumay chamme may goy na ta tuan kute. Nang alwang kau